Nabonun pathini ni khopa chibai kahin peve pathinin damna ai pevin hiji chun tunin jong Sunday special adengin pathinin leisina mihimte vengbit dinga ansol vantil ho fallen angel ahilole watcher tia ki he ho hi aumong veti ki het na leisi meeting mithim honjong proof le evidence anamu do dan hole amaho mudan themkhat anave khom kin hoite ahile leisina mihim ho vengbit dinga pathinin vantil a hin sol ho chu watcher tin jong ke hen ahile inok lekha bua ki sundung zuin leisina hin hichi creator kiti lei atong lai lin ta ho ho vantil ho ahung ki sol la a leisira achu naw muna hi tin akesein chujong le inok lekha bua ki mudung zuin kichi ta in hichi vantil watcher kiti ho hi zani hin ki sol la hi atini hi hichi fallen angel ho hi ipidia watcher tia ke koham itile amahon ato diu pi pen chu mihimte avet tu uwa aven bit diu ti hi hitia hi lekha bu chun jong a hil chin hin ahile hichi pesek kiti planetary and space science center kiti research organization te hin leisit pumpi hin hichi creator ho zalasom ko tabang awmi tin official ten confirm anabol tawin hi ahile inok lekha bu in asay dung zuin hichi watcher kiti vantil mihimte veng tu ding le veng bit dinga pathinin ahin sol la ho chu zani a hi ve akitikinin hijong le ama ho hin pathin lungdei bangin na ahin tong tapowin pathin tu pi ahin daudalun mihim chanute ho jiding in ahin ke puyun ama ho akona chun cha jong ana hingun acha teu chu milin nephilim tin jong aniki heo ne hi hichoi bible ajong isim ba ehet sa sa o jahinain hiji chun langcho na ha sei putin hichi creator kiti leisit atong lin ta ta zala som kolam kimudo ho chu alin theima ma jingun mihim lit dan to itek a hile nasata a ki khejing hin hitia chu hichi vantil ho hin leisit ahung kum ba chu tula achu nawa kona chuchi creator ho chu asim do hi akiti ne hi aile space research team hole scientist ho ki tho in hichi creator zala som ko ho namun ho chun achiun sample ho ala khomun leisina kun hilawa ipiham khatbe akihet nading ding ham tin test ima abolun hi chutia test abol na wa kona amudo phabe mawa konin hichi lei atong lai ho hi amo oton hilawa vanlama kona ipiham khat hung khela khat hin asien a kona tongdo hi ti chu ahedon ahin la alei tong sunga amudo component le chemical substance ho chu tua asteroid ahilole comet iti ho to khun kilona themkhat anei ji chun scientist ho chun hi cho hi comet le asteroid ho chu nanung hi khat ding ham ti na gelu ne hi ahile archaeologist hon ahin khul kin nawa chun ama ho hin lekha bua thu ki sun hole khanglui lai thil an ho akon ki tho in ahin ve tawun hechi watcher kiti vantil ho ta sa chu I tabang chemical ahilole substance ho a ki sim hi ding ham ti a het thailo ji uchun science le inok le khabua ki sei vantil ho chu nanung chu hiding a hi tin jong ana sei thakin win hi chu jong le hichi watcher vantil ho chun tua mi him te DNA to ki bang anei diu ham anei lo diu ham ti agi het do thailo jin hichi creator leitong lin ta ta ho chu ipipian ta chun asu do sa hiding ham ti chu a sei chin thei po win hi a hile scientist hole archaeologist ho ki tho in hichi khanglui the sim le lekha bua ne ki sun do hole tu khanga leisi na thil ki khul do ho a hin vet ka ale le kinun inok lekha bua chun watchers vantil ho zani hung ki sol ha a leisi na hung chu tia a se hin chito ki tu dinga chu space researcher hon leisi chunga comet le asteroid hon ase na hilo mun atong lai crater lin ta ta zala som ko zen amudo kin ho chu chi na thep na nei mi hon a hin khul gil na wa konin hichimun ho chun thil ki dang ta khat a hin mudo ne hi aji chu hichi aton na sung ho a chu I macha lo hin athang pia asteroid a hilole comet hon leiset a hin setting le ase na nunga kho asung hal izan ham khat be ada la te te ji hin hin la hichi crater amudo ho wa hin comet le asteroid sung hal ho khat cha muding aum puin hichimuna hong chu ho chu amuna kona chu kipat do ba chi do hi te ding khun akilang ne hi
hizia chu hichimun ho wang hi sung lin ta da hon ase helawa ahing thei khat to chu nanung hiding a hi tia hi ata sano hi aji chu inok le khabu khun hichi watcher van til ho chu lagawa hinga hiwin hizong le spiritual form a kuna ta asane physical form ahin lau ahi akiti nei chuti hi le ahung chu nawa chu amo ke het na ting thil khat to do khajong le ima da halawa akoi diu ahi ti chu agial da no hi hizia chu hichi creator ho chu thil khat hung chu nanung hi te ding ahi tia hi akoi wa science in ahil chinji ahet lo wanga masang laya anaki sundo thu ho to kituna anei ji achu chutia chu thula na anasi mo hi ahile hichi inok le khabu kiti hi aji tampi neya bible anaki jaw sa lo cho hin aji khat cho hi le inok le khabua ki sei ho hi tampi archaeologist honjong adi mong nai ti ki het na ding evidence a khol do zo lo hi hizong le tu nunga hin inok le khabua ki sei thil tampi archaeological evidence nein khol do in om gam tan vanoya christian tampin jong hichi inok le khabu hi bible adinga akithopi le khabua man the hi tin apom gam tawin hizong le scholar honbang bible a jaw sa ding le bible kithopia mandingin poimo asapowin hizong le bible a thu ki sei ho to inok le khabua thu ki sei ho hin kilona kiba na tampi jong anei nei a hi le inok le khabua lunglut umta ailo le het nom umta khat chahi kille bung khana kona som thum le gup sunga khun pathenin hichi vantil watcher kiti ho chu zani mihim te ve tu dinga hin sol la thu ki moi nei abanin hitin jong asai kinin hichi vantil ho chun pathin anung sunun ama thu sa lo lamin a chonun mihim te chu het na chi na za chum chum a si ho sim thim dan chemical lam thip na le doi le ai lam thip na chele adang dang za chum chum tampi anahilove akiti nei hichi hol a chu pathinin mihim te het dinga adeilo tampi jong anazaw kit na lai hin hichi hi ivet to a hile mihim te chi na het na nasata ta ho hi hichi vantil watcher kiti ho hin anapi o hi tia jong sim thei hi chu jong le bible a revelation bungko chang somlali somlanga na kho ivet na hile ifrats vadung noya pathinin vantil li thi khawa hen thu ki sunin leisit phat hung ki chaya antichrist ahung tha tingle hichi vantil li ki hen ho chu ama hin a hin hla do ding hichi vantil ho hin leisit pumpia mihim thumla khat tabang a hin su mang diu a hi ati ni hichi thu hi bible mongmonga ki seya kimin pha revelation chunga hin tun inok le khabu to ga te ka ki lew hen inok le khabwa ki sun vantil zani ho chun lamkai li anei wa hin hichi vantil ho lamkai mi li ho si si chun pathin thupi anani dawa vantil mi zani to mihim te pathin do dinga atil do naujin pathinin ama ho chu ama hen tu me tin jong asei ne hi hicha hi bible le inok le khabu in asei hi kibang bang a hin aji chu bible a revelation chun vantil li hon pathin do ma abol jiun pathinin galsat lamkai michael vantil a hin solin ichi vantil li ho si si chu thi khawin ifrat vadung noin a henin leisit ki chaini geya hungdo ki thailo diu in a hen den tai ati nei hichi tabang banga chun inok le khabu in jong watcher vantil mi zani ho lamkai mi li ho cho pathenin an hen tu mi ti in asei nei inok le khabu seidanin hichi vantil ho alamkai mi li ho cho chiena ki henowa adang ho si si chu abais kiti atomong be leiko a thutan nani kho umka sia dinga ki koilu du ahitai ati ni hiji ahin inok le khabu chu bible sungin ki jaw tha sa hi jongle hichi thua athu sei hon bang akitu na nahi ahi le hichi basic kiti research organization ho chun leisit pumpi ahin creator ho chu zala som ko jen ahi ti chu a confirm tawin ahi le avat dang som tabang ho chu hoya itia amudo zolo hin tem ti hi aji chu creator ho chu vantil ho chu nanung ahi atiwa hi le vantil zani ahi ja chu a creator jong chu zani ma hiding tina ahin la zala som ko bo akimudo ai hi hicha amon hidinga ta san penule a theory nei sunu chu ahi le adang som ho si si chu tuipi la awa chu a ki khol do thelo ahi tai ati we nei aji chu
gam khang to pente ki sanin jong tha le Mars planet ki sana rocket ailo le satellite chom asol do ta wangun tui pi noilam gachia ga khol chil le na ding mancha hoi tuni changen asim do nai po binahi ahi le chi van til ho chu nanung zala som kolam ahin mu do naw hin bible a thu ki sun ho le inok le khabwa thu ki sun ho hi thu sim mai hi tia gela anata san ho dingin archaeological evidence in ahung pangin hi itiha mami abang bible a thu ki sei ho ta san lawa lungthona nei jing ho adingin hichi archaeological evidence chom ho hi namit ta wa nagaverwa namu ting leo bible a thu ki sei ho hi thu sim mai hi lodan na hin het do be di wa hi ahi le chi thu sei to kitu dingin achi sa kum phabe masanga Russia gamsunga vantil statue fallen angel kimudo khat hung viral thu chu them khat an sewitin 2023 kum January 25 ni ajun TikTok in video khat na satai na hung viral in hichi video ajun Russia mi mining muna na tong phabem hin fallen angel tia ke he vantil lim kisim khat leinuya ahin lai do wa video ahin kap do ho cha kimuin hi hichi video hung viral do ajun mi tampin agelu cha hi le hichi tabang thil kidang le supernatural creature ho hi nalai mong ding hinam tin analung dong le on hi hichinia TikTok nga video hung ki post a fallen angel hi tia claim hung ki bol chu leinoya kona alai do a hi tin aseyon hichi thil kidang ta vantil lim ki sim chu mining muna na tong Amur Oblast ki tipahin Russia khopi Zeya kona kilometer zathum le somli bela agamlat namun khana hi ahin mu do hi a video chu TikTok username yura.emir28 ras ki tihin ahin post ahin hichi account nei pa chu blogovest sings me ahin hichi video le alim la ho chu aloi khanin ahin thona hi hichi lim la video hi veleu chen milim khu adingham adil su ham het ha sata hin amala machun chemjam aki chain alulam amit ake kha chan hin hu khumding alu hu tabang avana konen ahung umsu kinin anung lamakon alha lin ta ni anei kinin hi hichi fallen angel hi tin an sayon kilom jong akilom le jengin ahin la hichi vantil ahi monge ti na thading evidence I macha am pun hi aji chu bible le khabudang dang ho in vantil ho kimin pha in aki sei jing na in ahin la vantil hi agung dan alim le amel put I tabangam ti koimana hepun to a hon I het wa isim ho hi gincha dola mina mu theidinga akilom ding khana ki sim mai hin vantil hon hi chitabang lim le mel apui tina evidence lo hi a video kap do chu evena hi le mind bol na ana tong minin hi chi vantil lim chu akap do hona lim ho akila api hon ho chu mu the hin amani na saidana chu hi chi vantil lim hi leinoya leikhu naman cha lin ta khana alai do hondanin sei honin alim ko ma chu idin le ipiham invisible force khat ake he the etin jong asei honin hi mi ho chan asei danun hi chithil chu amu do zo wachon gamsung thunei vai hom ho a het sa ona hi le chom khat jawin authorities ho hongun helicopter lin ta khanin ahung pudo tawe ti na sei ni hi chizawa chu apu do masangwa video akap do ho chu TikTok a hin post wa ile Russia gam Yakutia le Amur gam kaila hwa chu ha ta hung virala aban bana hung chal do da na hi hichi video hi fake a hi mong e tiwang chu imit ta amuna igam mu hi lo zein aki sengam pon a hin la amudo ho seidana chu athunei authorities on ahung podon again aki hetapoi kitijing chu thildi thailo kharama hi chutia amu ta mong wa adi ta mong hele hichi miners on fallen angel a hi tia claim abolu chu adi mong hinam ti phot chin na dingen mun kitup khanin pulunun tin test za chom ho abolowa akhul chilwa verify abol te di wa hi hichi fallen angel a hi tia claim abolu chu evena hi le wangchan akisim dan dan mong ho chu ata hi le kilom le jengin a hin la Elga Coal Complex a press secretary Irina Kichizina chan hichi video chule video hin kap do ho chu Elga Coal Mine munana tong a hinawin a video jong chu chumuna chu ki kap do hinan hinla hichi fallen angel a hitia asai penu chu thildang khat zo akisim thu mai so ta don lo dai lawa ana ta sa khat hiya
TikTok views hau na dinga athu simle athu dan chu ahin sim thu bo a hi ti na sei ne hi a video chu hitia chu avel vela tamta ve aki share son sona hi le TikTok sung chu apum lo dim jinga YouTube le social media platform dang chana jong hunglung pha mi tamta kinil na khat ahin sim do hi a video chu fake a hi ti proof api ta wangun mi na vet dinga chu ta san thei ta adola hi ji chun mi ho chun a share zom jingun abang chun hi chi chu van til ta hiya so laya kona pathinin anagaw sa ana sel mang kimudo a hi khadem ti hopo angai da no tampi jong aseun abangin hi chi chu flima mandinga ke sim thu man lawa so ta anake koina jia chutia chu su do hin ti tin jong aseun hi hi chi hi fallen angel kimu tia claim akibol nam ama sapian jong hetapon mi tamta hin Russia gam sunga hi vantil fallen angel kiti ho hi tampi ki vuyo hi tia jong ata sanoi hi hitabang ta san ahong ki pa na hi achi sa 2011 kuma gukeu lin ta ki mudo a fallen angel ho a hi tia lim ha ta hong ki thang do ki da kon cha hin hi chi chunga jong chun mi tampi analung kham sai ne hi a hi le hi chi video hung viral na fallen angel kiti ho chu adi lo hi mana chu achung lama hin seo vantil ho le leisi na achu naw mun ki mudo ho chu adi lo ti na hi point vantil kiti ho hi adi ta monga mong hi nain leisi na pathinin mihim te veng tu dinga ahin sol mong jong ahinan ahin la ama ho hin ipitabang form ala oham tiwang koiman ahe poiti vet sa na ai se hi ahi la hi chi vantil ho hung chu hla na nung ho chu tuni chanin aum jing na lai dem ahi lo le vantil ho chu na nung ahi tia asai ho hi ahi mong na dem ahi lo le ai tia kuna atonga ana mong hin tem ti iti na gelovem ilung gelo comment section lamin share an bol kho moite tunia dingin hi chanchoi intin video kina kim kit dingin na bonun stay safe and stay blessed.